إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدم فهم أقول من واحدكم قصواني كتاب التوحيد والإمام محمد بن الوهاب رحمه الله بيان كرافا تريس أبونا بابي باب إدارة فواني باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مي آية فتاة فباب كريغ فهم أقول من فلاو الواني مي آية كابيغة واحد دكاف أي مي بابوغ سرخية كي مي بابوغ الله سبحانه وتعالى آية جنة فوني أي منافق واحد كتاب توحيدوغ فتوغ مي بابو غمي آية جنة فتوغ بينما كي توحيدوغ باتو تريغ برم مهم بين أي حكم كرما فيصلة كرماي شريعة بابا لبماي كان حرام كرماي حلال كرم أي هميكني الله سبحانه وتعالى أبلغ واكمك إكمغا إهن إبس فراتك إكلان إبس بار دبا فنواك ميغتم متاغ منافق غواهك بيان كرا فاني أي إبامهنك تبامنك الله إله ورسوله أدي نبي صلى الله عليه وسلم أج باوالة بتكتشاي أدي إيجا كورين الله تعالى فونو إمها رسول بيك ونبس باوالة بتكدي إبامهم إيمان واكما بنا حالوغا إبامهم غاتوغا كميغ فيصلة كرم غوالة بجيام إميهم الله بشريعة دوكو إهنيهم وضعي فلسفاتك إهني حكمتك إبامهم دي إذا ديون أي من الله بتوحيدا فشورا كمك එකලාංගේ ශරීයතුම් බේරුවගෙන් එහෙම් ෆරාත්තක ෆයිසලා කරන් දියුම් එහෙම් ෆරාත්ත හුකුම් කරන් දියුම් ඒ ෂයිතානාය ඊමාම් ෂයිතානාය හුකුම් කරයි ඒ මිතාග මුසන්නිෆ් රහිමහුල්ලාහ මේ ආය ගන්නවාෆනි මේ මොරාදු අලම් තර ඉලල් ලදීන යزعمون අන්නහුම් ආමනු බිමා උන්සිල ඉලයික කලේග ෆාන දෙකවඩා නොගන්නව මොහේ තිමම්ම මිතිබී කලේග ෆාන ෂායි وما أنزل من قبلك دي كليغ فانو كوريم بس من الله باواله بيمها تكچ ایمان وجامه بنا بيكو كليغ فان ديكودا نغنوم يريدون ابامهم ادني ان يتحاكموا الى الطاغوت فيصلا كرمغا طاغوتون فيصلا داش كوريها فتك ایمان وجامه بونه رسول بيكون ایمان اي بيكون ایمان من الله باواله كوريها فتك ایمان وجامه بنا حالوس ابامهم ಕಂತಂಗುನ್ನ ಗೊತ್ತಕಿ ಕಮೆಗ ಫೈಸಲಾ ಕುರಂ ಹುಕುಂ ಕುರಂ ಜೇಜ್ಜಿಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಶರೀಯತೆ ನು ಎ ಬಾಮಿಂಗ ತೆರೆಗ ಗೊನ್ನಿಂ ಮಂಜೆ ಗೊತ್ತಕಮ ಗಬೂಲ್ ಕುರಂ ಎಂ ಬಜ್ಜಿಯಾಂ ಐ ನಿಫಾಕ್ ಐ ಮುನಾಫಿಕಂ ಐ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮಿಲ್ಲತು ಮಿಯಾ ಬೇರುವೆ ಹಿಂಗಾದಾನ ಎಂ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫೋನಿ ವಕದ್ ಉಮಿರು ಅನ್ ಯಕ್ಫುರು ಬಿಹಿ ಎ ಬಾಮಿಹುನ್ನ ಅಮರು ಐಗೆಂ ವನಿ ಎ ಕಾಫರ್ ವಾಶ್ ಅವನು ತಕರಾರಕ ದನ್ನ ಮೆದನಿ ತೌಹೀದ್ ಕಲಿಮಾಗೆ ದೆಬಾಹಿಮೆನೆ أي لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى علوكم هريها مالك خلاص كرماي أي كلام فيها ميستكم علوكم كرا هريها فراتك هريها نظام تك ميها كافرو إسلام كدرهن هريها إتشك آية كبنجهن إسلام خلاف هريها كمك نون كبنجهن أي بدن علوكم كرما نون كبنا فدي الله فيها اهم فراتك سجده دهما algon men tawhid kalimaga nuunake buna fadain men Allah fiwa faisala kurve ehem farattakan ehenim falsafataka ehenim fikurtaka algon men nuunake bunan jehene hamekin Allah ei ilahu kama gabul kogge meha islam noane ekalange fiwa mihun shiru kura algon kura emme farattaka meha kafir noanis ehna makka mushrikum bihi islamuna ekon ke name mushrikum kamuga Allah taala bayan kurafani mihun shiru kurat ehma tawhid e kalimage debain shaytana e kafaru muge ba toguta kafaru muge ba mitanga musannif gennaafani mi ayatu
وقد أمروا أن يكفروا به إباميهن أمر ويجمن يكافر واش الله سبحانه وتعالى كشريعة فيها ميستكون كيمن تريوا ميهون إيك دروغا فيصلة كورا إهنيهم وضع نظام تكا إهنيهم فلسفة تكا كافرون أمر ويجمن أي توحيد كلمة بفاوا أمر لا إله إلا الله إيك تريغا أقول من الله إكا وانتك إيمان بفادين إكلام فيها دين مريها فراتك جين كافروا إيه مريها فراتك نونا كيبون جين ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا شيطانا بينهم بني بودوغم با دروغم با مغفر الدمكون إبامي مغفر الداش إم بمحالة كمين وجين الشيطانا كماليك نفاق وهلور إسلام مجتمع إيمان كم دعواكم إسلام كم دعواكم جن بير برون إسلام كم فارقكم ولون ميون كحال القرآن الله تعالى بيان قرآن دين جهيجنا تو بيان قرآن فني وإذا قيل لهم إبامي هن بونويجيا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول الله إله رسولا باوال بتكتش فيصلا قرآن الله إله رسولا حكم فرت تبامهم الناس قوال بجيام رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا كذلك فانا فني ودا غنواني منافقون حكم تكون ركم وگن دردوات ادي مال ناننا وگ حكم تكون نتم وگن فيلفيلاگن دور ابامه مون امرا دواتي كذلك فانا فني ودا غنوا ඉතා දූමුගේ මුරාදකි කොම්මෙහින් මගුමතියක දෙකල දූමුග වාහකෙන්නු එනු කොම්ම ලාසිම් අල්ලාහ්ගේ ශරීයෙන් එකලාගේ දීන හුකුම් කුරුම් ඔය මගුත බන්දුකොන් එනු කොම්මස් ගොතේ කොම්මස් බහනායෙන් හොදාගේ එකන් නොකො වේතෝ වේහුරි හුරිහා ගොතේ මෙ හොදා ඒ නිෆාක්වා එහෙන්නුනියාම අල්ගොන්මෙන් මේද ෆෙන්නාන අල්ලාහ්ගේ ශරීයතුගේ නමුගා නූනස් බයිකාල අදබ්ත දුනියේක බය කවුමතෝ තම්ෆීස් කුරේ එකමකු ඉස්ලාමීය කවුමෙක්ගා ඉස්ලාමී ශරීයත් දරුම් වහකමක් කරම් බොන ෆියාම් ඉස්ලාම් පෙරිගෙන් එක ගෝස්වා එයා දෙකොළ බයන් නෙර එයා දෙකොළ මේ වාහක දක්කා දීනුගේ වෙස්කම දීනුව නමක කුරාක බේරවෙන්නවා කොම්මස් බානායෙන් දක්කා කොම්මස් කහල ගොතේ මුන් කියන්නේ ෆාඩු කියන්නේ එහෙන් ගුරියා කමේ කොම් ගොතක දියස් එකනු කියන ෆා අනේක මිකමුගා ෆෙන්නාන හුරියා මිහුන් එබ්බවත් දීනා ඛිලාෆ් කන්තතෝගා හුරියා ෆිකුර්තකේ නිෆාක් වහලුවරින්ගේ එබ්බවුන් ආගමන වරෆස්යන් ෆෙනා දුනියේක බේරෝ ගොමුතකුන් නාය ආගොන් මේක මුජ්තමග ඉතරේක බයි ෆරාත් කලේක ෆාන ෆෙනිවනා ගන්නවානේ මුනාෆිකුන් ඒ හුකුම් තකුන් රෙකම් වෙගෙන් දూర දුවත් فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم කිහිනෙන් හියේ එදුවහකුන් එබෑමිහුන් එකුලි අමරතෝග සෝබ මෑන් අල්ලාහ් එබෑමිහුන් මුසීබත ජස්සා බිදුව ඒ මුසීබත කෙමිහුන් කාෆරු මුර්තදු අදි ෆාලකොන් ඒ හුකුම් තක ඉන්කාර ක්‍රමක සබබුන් එබෑමිහුන් මුර්තදු ඉස්ලාමී දෞලතුක ෆරාතුන් එබෑමිහුන් මුර්තදුම්ග හද්දු ඒ උකූබා තම්ෆීස් කුරේ දුව ඒ දරජෙන් එබිහුන් حالතු දියාම بما قدمت ايديهم ثم جاءوك دين ابامن كليفان غاتا انانه حساب غس اهرمගේ කන්දත්ත මෙහර මුජ්තමව හොරේ එම්මෙ ආම්ම ආදාග අෆරාදුන් නවස් ෆාලවා වර තිලවෙජ් එකන් කෂෝරේ ඉස්ලාමී දවලතුක ෆරාතුන් එමෙහුන ශරය උකූබාතෙන් හග්ගවා හිසාබ මුසීබත් ජෙහුනීමා ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا دين එමෙහුන් කලේෆාන් غاتا යස් يحلفون بالله ما الله بندي هواك بنانه ان اردنا الا احسانا وتوفيقا هرم එකම කුරි ආහාරයෙන් එබහ බුනි හම හේව නියතුග වර මෑ මතුවරි මක්සදෙක්ග හේව කොට කන්දතන් ඉස්ලාහ කුරුමුගේ බේරමුගේ එහෙම බොනා එයි මෙහෙන් ගහලත් ගබදොස් රේකෙම් වර මොළවානේ අංග වර ෆොනිවානේ ශරීර ගොතුන් කමක කියමන්තරිවාන් ගෝවාලේ විජ්ජියාව කුර්ආන් ගමන් අල්ලාහ් ගාෆනි කඅන්නහුම් ඛුෂුබුම් මුසන්නදා එබැ මෙහුන්නකි තන්තා ලක්කෆුන ලකුඩි ගණු ගණ්ඩක එග්ග බණේ බස් හරකාතේ ගනෝන්න එක වාහදකන්යා වර අංගෆොනිය වයිදා රායිතහුම් තුජිබුක අජ්සාමුහුම් අදි බලාලාරුග හෂිගණ්ඩුග බට්ටම් මෙසර රීතුව එකම වයින් යකූලු තස්මා ලි කවුලි මදි අංගේ හාෆොනිවා එකම ශාරයි අමරක් කියමන්තරන් ගෝවාලේ විජ්ජම් කඅන්නහුම් ඛුෂුබුන් මුසන්නදා එමෙ හුන්නානි තන්තා අක්කොෆුන ලකුඩි ගණකොට අදිකොබ හරකාතෙන් ඒ ගණෙත්තාංග ශරීයත දෙකොළන් හරකාත්තරියුමුග අවස්ෆියෝරතෙන් අලාති ෆෙන්නාන එකංකම ගහලුවරි ෂයිතානය කෙන්නවා සූරතුන් නිසාගේ ෆස්තොලස් දෙවනයි දෙම් මුසන්නිෆ් රහිමහුල්ලාහ් ගෙන්නා වෆනි එමිහුන් එකුරා දාවා
إصلاح كرم جداوا وإذا قيل لهم إبامه نبون بجم لا تفسدوا في الأرض بمقات إبام فسادا نكراش قالوا إنما نحن مصلحون أمين بنانا آخر من واقع كشوري إصلاح كرامين كموجه فساد إصلاح نمغا فساد الله سبحانه وتعالى إنسان إصلاح كرو متكا فونو إسلام دي رسول بيكلم فونو بيكي كرت إنساني مجتمع جاهلية تغتريغا فساد إنسانون أنا إنسانك ألقونكو إنسانون أميلن هدافن وضعي نظام تك فيصلاكو من الله فيوا إهم فراتك سجدكو بمغا أنيابريكن عامو فامنكو من الله رسول بيكلم فونو بي وحيك زريائن إكلاغ حكم زريائن بين إصلاح کو دف أي إصلاح එහෙම වීම ඒ ඉස්ලාමකම වෙජ්ජියාම නබී බේකලුන් ගෙනස්ති වේ හිදායෙන් ඒ ඉස්ලාමකම ගවාන මේ හිදායතා ඛිලාෆන් හින්ගේ කොම්මෙ අමලකි ෆසාදේ ඒ හගීකි ෆසාදේ එකො එමිහුන් ගාතු කබිමුක ෆසාද නොකරාර පුනෙජ්ජා බුනාන කීගේ ඉන්නමා නහ්නු මුස්ලිහූන් ආහරම් බලන ඉස්ලාහ කුරාෂ් ආහරම් බලන තරක්කිය තහුසීබස් කවුම කුරියරවස් එකමකේ කුරියරුම් ගෙතරේගා මුජ්තමාගේ හුරියාකම ෆසාද හලාකුවේ ගෙමිගෙන් දාරුගාවස් ඉස්ලාහු ගහලුවෙන්නක නේගේ වණුව අදි කොබාතෝ ඉස්ලාහුගේ නමුගා ෆසාද කුර්මකි මා බොඩගෝ ඒ ෆසාදාගේ නම් බදලුවේ ඉස්ලාහ බදලුවේ මයති යාර බයිම් මෙහුම් ෆසාද කුරාරු ගබූල් කුරේ මි ෆසාදක එක මේනෝ මි ඉස්ලාහේ බර ඒ ඉස්ලාහ කුර وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إبامه نبون وجام قالين بمغا فساد نكراش قالوا إنما نحن مصلحون هذه كتمين بنانا أهر من باق كشوري إصلاح كرامهم قتل كم قرآن جواب ده باخذ متى مسلم رحمه الله أجن نافن ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هذه كت إبامه نك فساد كرام لكن هو نك من نيجي فساد كرام أرجع فساد كم نيجي إيه ما أقول مدفننا منظر ريج إسلام دينه حكم تبلوا ما النبي صلى الله عليه وسلم رسالة أقوم نجنسته في حساب فريقين إذا ستيك أهرب بندين إك إفانو حياة بولا فوقا خلفاء راشدين حياة بولا إفو أموين دولت إفو عباسين دولت إفو عثمانين دولت نوارستك سويسنا همه سويسنا هرا همه دنيا کے مشرق و مغرب اسلام شریعت تنفیذ کرے ورکن کفار دنیا کی تاریخ ہوگا انسانوں نے گنستے ہوئے اما عدل وری امی ہوگا مدلا امی ہوگا عقیدہ امی ہوگا نفسا امی ہوگا نسلا امی ہوگا نسبا امی ہوگا ابرا عزت رکات رکن ہودا دی فوا شریعت تنفیذ کو تجربہ کو انسانوں دیکھا ہے اسلام شریعت ایکم بنی اومن فنف ایکم ہوریا کم انسان تجربہ کرو فوگا وس میں اللہ کے شریعت کا انسانوں کے تیریں حق انکار نکرامی ہوں غیر مسلم سے قبول کرے انسانوں اصلاح کرم کے قابلیت کو ہوری شرعی نظام کا اسلام شریعت نظام ای فتو ولی فرچنوں ہم ایک ای تنفیذ کرے بھی عملی کو تم ایک فائدہ انسان دیکھوا وا نظام تجربہ کو فچ دم میدو اگمن اف ہوگا میہوریا چ انسان دیکھما ہوگا شریعت افرات کو بابا اللہ کے دین کے حکم دے افرات کو بابا علم بلون انکاوس ا ریتی نظام تن امیہم امیل ہدا ہدا کے اچ استہار کو گے اے اگمن تیرے ودا مول اے فساد نوت فساد اصلاح اگ میں اللہ دین کو بیان کرا ونی کو اینو نظام کو اینو فلسفہ کو اینو اصول کو اگم اصلاح وان کو گبو کرن ایک معنی کہ رسول بے کرن گرست بھی ہدایت کم کو دے گمان ایور ما مولو چ ہارو بجے ہوت اهم بما حساب فريق انا وني فسادك ما هو اختيارك مئات تفسيرك ابو العاليه رحمه الله بدال الفواني لا تفسدوا في الارض معنى كي لا تعصوا في الارض بمغا فاف نكراش اي بمغا كره ام ور فسادك فاف اردو لان من عصى الله في الارض او امر بمعصيه الله فقد افسد في الارض يعني بمغا فاف كراميها ادي بمغا وردمك امر كراميها فقد افسد في الارض فهينا بمغا فسادك في بمغا كور ام بور فساد ہے کہ اللہ ورد ام میں بڑو وردمك کو بات شرک ایور بور فساد نونا ایور بور فساد نونا ادي شرکو کے تیریں اول میں دکنی میں اللہ کے حکم فلو اکلا کے بمغا تنفیذ نکو اکلا کے فیوا اہم فرات تک می بمغا حکم کرم کے جاگا دیر مغا
kiya nubakmat man Allah insanu fadda bin labwa rizqu devwa tanos koddinima ulemwe ehm farate buna gotak shariyen adam ehm bay haram halal karna ehm bay ulenega kursam ehm bay algon men nurhen algon men amel barahin gata algon buna gota khilaf ehm me kole Allah kinetto ruswani ekalaange bimuga ekalaange gota khilaf mehem ule adi ekalaange ingota khilaf ule enen ehem bay kurasam kinetto Allah rewodi gannawani ekalaange kevs baawar ekan ehi terika been wodiga ma faratenu algon insanu vejja wahitan arane algon men ehem me no so beenunje ekalaange fudi wodigen wa hamdi wodigen wa ilahu ekalaange evs baawar eku beenu wodigen ehem bima mitaga abul ali rahimahullah ta'ala fani bimuga fasad kunu muradak bimuga fafa kurum yanna salah al ardi was samaa'i inma huwa bi ta'ati Allah wa rasulihi yani bima yudu islahu ani Allah kiyaman terevegenne wa qad akhbara ta'ala an ikhwati yusuf mitaga bimuga fafa kurun ei fasadakan e vidala e wasfula den dalilu genna afwan ei yusuf alayhi salam ge akhunge wahakei ekade fanuge ahun ge terene ke fanuge ebbafa ebban ebbafa befuloko akhunge terege hondai me befuloko yusufanu arigo battame eka efanu heddevi rebe reew men ei e raske fanuge kamware eka efanuge samanu tagu terelef labwava e hodumuge terege den e samanu tagu teren e kamware hu oddawafa e elanuge terega yusuratuga aswani thumma adhana muadhdhin ayyatuha al-'ir innakum lasariqun den gowala mehego gowaliye gafilaga ahulwarin bifar gafilaga asti mehunne tibam hunne ki wakkam kura bekan kashore innakum lasariqun den ege jawabuga yusufan akhum bidaluwiye qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wama kunna sariqin Allah gandi buname tibam hunne egene aharmannaki bimuga fasada kuran abay nunk wama kunna sariqin aharmannaki wakkam kura benuk ne mitanga yusufanu akhum e wakkamon enisbek kore tuhmatei fasad ekkamuga bayan kurafne men deh ko deni bimuga oredumaki ei bimuga kore fasad ek embima efoga bayan kurawani mi aaye ko baato algon mege mawdu ay gulumaki hidalwani munasabatul aya lit tarjamati anna at-tahakum ila ghayri Allah wa rasulihi min a'mali al-munafiqin Allah ilahu rasula fiya em faratakan faisala kuran diun ei munafiqunge amaleke wa huwa min al fasad fil ard ei bimuga fasad kun lobe dakhon miyo amille shariata khilafu hukme amale kuri mai fasade wa kamoti mitonenge kubato miyo nimma nimmumaku muli gawmuga amalu kuremu dani e fasade kan kandelun kiya bod fasadet mane kimi fardeg masalen miyo kamille nubakame kurime enen ege fafa milimen ekam ena kura ena hada qawaidakun qanunakun Allah ga shariata khilafan ena nimmumakum muli gawme muli dawlaten ege macce nubakum tartibegen danje gota tartib qanune gawaden gedun kiya bod nubet amille fardakal libe gello burma bodgel muli gawmakal libe gello shariata khilaf qanunen hetu eki adaka manoek ei insanu olen korassevi goik Allah taala bayan ko enon gotek awum koraha piyam ei Allah khas ko Allah fabaren ena amelle libiga wak me dawa ko efoga sharaha vidala fani wa fil ayati at-tanbih ala adam al-ightirar bi qawli ahli al-ahwa mi ayatun bede kodde hawa nafs tabaefa mihunge bastakan aharmen tabawe genwanak hawa nafs tababu kubat Allah ko fotun nugot fota khilafa sunnata khilafa den amilla rayuta dina khilafa rayuta ei hawa nafs timaga nafsu beenuwa wa in zakhrafuha bid da'wa adi kitam maridi da'waayakun edi zinatir kuriyas kitam maridi shi'arta kun zinatir kuriyas awmantir mena nizamatamun warrija zinatir kurif egi daruga anghenu haggutaka kodapudin haggutaka muskulin haggutaka kingos baawar haggutaka chi geneste nizamek den debahun ebbo zikur tasbih kiyae egge wakya democracy abu deivani man Allah baawale zikuren him ekam islam fewa komme che kitem reche zinater kore sei fasad Allah subhanahu wa ta'ala izne nodeva islam ge nizam ka he name kiya islam eka nuge etur name huwa sammakumul muslimin
Ibrahim alayhissalam meter kur awmana muslimun ne ki anande awmana ki muslimu awma amokon islami shariat ekan no kiyene hen ech ei islam Allah rewode nuganna wen hen namedde hema islam ei saaf islam ekan hen ech mixe nukuren en ech unya nukuren ei Allah go fota nabiya sunnata adi e fota gi sunne ummatu wisse gossawa salafus salihun nabishni wadagen goen ei qur'anu ge adi sunnatu ge sahha mafhumak ekan awmana ke iturech nuwedde ei tula kawma modify nukurwe enuwan hudde nem bima enu nizamen algume moloko wahage dakkage nuwane ei islamun ga haysiyatun kurun huddegen baanaka menunge em bima itaga bidala fewani ege sababun mujtama'ut fasad halakwe mihun me batil bastaku wa genessa e Allah taala ge foto khilafa hukun kon ege macca mihun no olwala makorha da hilen hada ege sobum moli bin ekko fasad we halakwe gende migenna wadu ei nizam tawso agon medakka wahake ki kuring agon denne islami shariat wani ege kamyab kan tarihu dakkafe ege faun duniyenga ishtiraki nizamenga rasmali nizamenga democracy nizamenga kobahe mi nizam takat amal koggen tanfiz koggen insanunna ebuna tarakkiya tawzibe libefe mujtama dakka balash nabuna e nizam tanfiz koggen ebega e mujtama ebega mudalai gedorai ebega iffatai aburai sulh masalas kam rakatri kan hoda dife mujtama awmana dakka balash erunta abunani ti kamyab echki adiyad danem bes democracy ga amal for huriha gom ishtiraki nizam ekko gaana gosot duniye rausmali nizam ekko gaana gosot isbe gom to hibat democracy emmega adugot kam huriha gom ek gasru lafatu adis lafatu huriha gom duha kosse india gas lafatu Amerika gas lafatu Inggris gas duha kos ein ebuna tarakki tawziben agumana insan genes devi e duniye taarikh ko fenna kada medames fenna goti genes ting echek agumen shariat eudi fenif e taarikh ko foti emihums agumen kenno ehma ei duniye ge insanunge taarikh insanunge tajriba e nizam tan ei insanunge masratan hallu kuran ekashige noa failifa nizam take kan algon menge tajriba med medan nizam ko fenna ekoko segwa dakka egwa ge nu dakka emburi Allah ge deena Allah ge shariat emburi waamwi bunam wi algon menge mi bunam wi medo algon men edina ge nisbah deena ki duniya ge insanun me horiya rakkatir ge genesde fe deena ge ekan tajriba ko fe insan kive ennu dan teolen kive hen echi wa dakka ei algon dakka wa ge me Quran ke wa ko wanya iman wa ko nei dakan je wa ke efo gaden musannif rahimahullah genna foni surat al-a'raf ke fansa savanaye wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha bin islahu mafo gaden bimuga fasad no kurash wad'uuhu khawfan wa tama'a adi birwari kama ummida ek kalange dua kurash inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin हम कशोरुं अल्लाह को रहमें ihsan terinna gabegen wach hemitaga soti bing fasad anukurang alung ambra ebing islam mafo mitag musan mi foto ke sharaha mi genna fa baswale mi ayatu ke tafsir ga Abu Bakr ibn Ayyash vidala fawe inna Allah ba'atha Muhammad ila ahli al-ard wa hum fi fasad kuna ordan de fade nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala fono mistagum warabboda fasade fa wadikon fa aslahahum Allah bi Muhammad mistagum islah kurabi nabi sallallahu alaihi wasallam kurabe kayman geste hidayatu galik faman da'a ila khilaf ma jaa bihi Muhammad fa huwa min al-mufsidin fi al-ard nabi sallallahu alaihi wasallam geste hidayat khilaf ichaka dawa kuramiha gawamiha ei mufsidun terimwami dem musannif rahimahullah genna fan al-maida surah fansa sunay afa hukm al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun ebamihun edeni jahiliya zamanu hukuman hej jahiliyate hukuman mane ke islam din awmuge kuri goy emihun amille qabila to go emihun amille qabila to werinna jamaat to mismihun amille emihun tere kankan kuran nimma fur nimmonte jahiliyat Allah ke shariatu ke evves kamaka belumennet emihun itawa hagot emihun beenuwa got ka kuramundiya hukum te ei jahiliyat me do anakka seenu to menan islami shariatu ka kankan nimma saaf ko
तरजहा वै साब को मोहरजहा बयान को भुट्टा सिक्कजहा बंद को भुट्टा एच्चे हुरु को बाट्टा या खिलाफ अनेक का मशवरा को गोगे निम एइनो तो जाहिलियत के अलुं अंबरा दीन दूको कुरीग कुरआन बावाले कुरीग ओय वट्टपालिया मुज्तमा तो अंबरा ए बेके गोन ए निजाम तक शरीयत खिलाफ एहम वादी फलसफात अफहुक्म अल जाहिलियत यबगून वमन अहसन मिन अल्लाह हुक्मन लिकौम युकिनून यकीन कुराबेक मैं अल्लाह वर वकिंग हुकुम कुरुमगा मोळवेगेंबा रिवेतेगेंबा फरातगी कोबाहि आगमना मिले विस्ताले मेगेन ईमान वहुर नेगेन जे हुकुम कुरंग एमे मोळ फरातक वाणी इंसानुंगे वेरी फरक इंसानुंगे तोबियत मोळ दनगवान इंसानु फेद्दे फरक अदि हिम फरातक अमरक मंत्र अनुजेन अदि एकलांगे एकं एव्वेस दरिवंतक बफावंतक जाति एव्वेस काला गुळु मेक मसलहत नोन्नाने काळगुन में वेज्जिया मिसाल काळगुन मेंगे आइलागे मे काळगुन में दरिनकी मस्तुआची बेनु कुरा कुज्जिकम वेज्जिया आळगुन में बेन में नोने मस्तुआची बेनु कुरा मेहुन अदबु देक एंगे आळगुन दरिफुल जलुगा कइन्ना आळगुन में वगुन वेज्जिया वक्कम कुरा में अक्कना काळगुन बेनु अनेकी आळगुन में आळगुन अक्कम फुरत वक्कना एकम ए मसलहत अल्लाह का नोन्ना इंसान ने मेहुन जाति मसलहत आळगुन में अबुदस कंका हुनाने गोत ए कोम्मे एकम गाइस एमिहे गमिल मसलहत इंसानागे हवा नफ्स दिनतरे कुरिय निकुन्नाने येन विस्नाण मिहे दीमदें वाणे कीनेट काकुतो मेगे तुन तिमन्नग आइलान तांगुरी काकुतो कुंबी फारितो तिमन्नग कुंफुनि बंगुरोटवाने मिहेदी हे बना नबुदस एकी इंसान फितरत एकम अल्लाह का मसलहत नोना एहम वीम इंसानु एम्में एगोता उलजेनी या खिलाफ उसूल द कनेल हुद्दनवा अफहुक्मल जाहिलियति यबगून मन अहसन मिन अल्लाह हुक्मन लिकौमिन युकिनून इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ಈ ಮೌದು ವಾದಕ ವಿದಾಳಫಾವನಿ ದೀನ ಮುಫಸ್ಸಿರಂ ವಿದಾಳಫಾವೆ ಲಾ ತುಫ್ಸಿದು ಫೀಹಾ ಬಿಲ್ ಮಆಸಿ ಬಿಮುಗ ಫಸಾದ್ ನುಕುರಾರೆ ಫಾವಗೊಕ್ ವದ್ದುಆ ಇಲಾ ಗೈರಿ ತಾಅತಿಲ್ಲಾಹ್ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫಿಯವಾ ಎಹಂ ಫರಾತಕ ಕಿಯಮಂತರಿಯಮ ನುಗುವಾಸ್ ಎಹಂ ಫರಾತಕ ಕಿಯಮಂತರ ನುಗುವಾಸ್ ಬಾದ ಇಸ್ಲಾಹಿಲ್ಲಾಹಿ ಲಹಾ ببعث رسل رسول بيكلم فون ضلاغ مان الله بين اصلاح كربك مانك بيونغا توحيد قائم كرم فوق دين انك حالتكم اهم فراتك امر نغواش اي فساد فبيان الشريعه والدعاء الى طاعه الله فان عباده غير الله والدعوه الى غير الله والشرك به هو اعظم فساد في الارض انتanga سيدالون كورين دني بده الله بشريعه فيوا ان اتچ حكم كره كلامge نوكيمنتري وانغوي غون اي ام بور فساد بيونغ شرك الله نفرات علىكم كرم كيمنتني جو بل فساد الارض في الحقيقه انما هو بالشرك به ومخالفه امره اديكت حقيقتك بم فساد كرمكي الله سبحانه وتعالى شرك كرماي اله نفرات كيمنتني اله أردم جوه فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره فيشرك كرماي الله نفراتك ميستك لمبو مسي كرماي ادي الله فيوا ميستك كيمنتري وي اهم فرات نغا دكماي ادي ميستك تباوا اهم فرات ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبي صلى الله عليه وسلم فيوا ए शख्सियतक अलगुण में एक लेग एबेफुलग देखिया वाह के कबूल को गिंग एबेफुलग मच्चंग अलगुण में तबावान जे एहन शख्सियत इंसान दक्या फी मिहा फसाद एकुर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोक एवस्मिय को हुन्नाने एमिहे कं अलगुण में बुनिहा बहे कबूल को गिंग एमिहे देखिया एच कबूल को एमिहे के फातु एमिहे के तायद को एमिहे बुनीति मिना गुणुंद महट्टा बुनीति मिना गुणुं कडाफ एवर मिहे के तायद को अलगुण में एमिहे के फातु को जमावन जे एब्बस फरात नहुन्नाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिया हे मेकले के फाना फोक ए दरजा का तबावन जे एम फरात दक्का मिहे कुरनी फसाद ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض أدكيت بمكا كوري إمي بور فساد ولا صلاح لها بمكا إبس فساد صح صلاح نان نوتي ولا لأهلها أدبمكا أهل ورنبس إلا أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع الله سبحانه وتعالى إكوانت إكلانج أي هميك نميستكم تباوك يمن تريا فراتبك لكن نوني إصلاح بمك أهل ورنك النان والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع إلى رسوله ليس إلا
وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الله فإذا أمر بمعصية فخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة أمما ما يقدر أمر فلا يساسك وانجنيا خلاف ميك أمرك في أمرك أو من كيمن تدري بجنوان أساس أو من يفارتك مقارنة بين فساد بجنة دم بداروني فهذا بدارون فمن تدبر أحوال الناس أحوال العالم ميدو يكون ميدتوي ابن قيم زبانه ما كوريك واقمد إدالوني ميدو دنيا حال بلالا في أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فصوبه توحيد الله بلالا في النار بمقا إسلام في التنقل جام توحيدك صوبون إسلام فينا وعبادته وطاعة رسوله دي كلاغ كيمن تريوما كلاغ نبي صلى الله عليه وسلم كيمن تريو وتنك إسلام فينا وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو أدي عالم دنيا كميدور هريها نبي فتنة بلاء بركمك دمي بدوها هونكماي إقامك مچن بيرون عداوة تنيا سأجد كرماي مفد إمها كمن أي فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله الله رسوله كمن تريون أدي الله مغفيا مغتك ميستكون غوا مغتك ميستكون بدل وجنديو دين إنه أفوني حديثي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به تبامي مكترين إبسميوك إمام بكم غنوي إميه هوا نفسه إدون تبان كذا فانا إكن كماك مراجن إكن تتكا إجود التباك فمدانت أقول من نجيه نشاري حكم عاما أقول من هنور حكم فوقاك أقول من إكم ويسنس نبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون ما في فهو بس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن فريهنا كذا أنهنا كسرني اختيار نوعك الله إله رسوله كما يقولون ما في أمدين عمل اختيار كان تكون أي فهو بس إحسابه هتنجر كم ميكس صاف کو سوریہ کو قرآن و سنت حکم عام اي اسلام قوم گفاہو بس اي رونگ فانا على ديو گبس مي گودنوا اي كم مقام غوري مي كم گاس اي اگم emme ge macc حکم ابا فرات کی الله سبحانه وتعالى مي حديث رواق مي امام نووي دال فاني حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح مي حديث بابن صحح قرا فين حديث سند کا کم سرک علم واحد کافی صح نوا کمن حدیث کے معنی یتی صح معنی اي එවස් මියකෝ ඊමාකම් ෆුරියම නොවානේ එමි හෙග්ග හිතුගේ එදුන්ත ඉස්ලාම් දින හුකුම් දෙක තබාකොෆ් මද්දත් එහෙනුනි නොවා එහෙනුනියම් වෙගෙන් දානි කාෆරුන්ගේ තෙරෙයින් එනා ඉස්ලාම් දින කංකම නුරුහේ කවයි එම් ෆොන් අල්ගොමෙන් මියා බෙහෙ ඉතුරු ආගේ දක්කා නිම ආදී සබයි කරම් මුහිම් නුක්තා ගොන් ෆාහකුලන්ජේ ඉරාද කරවිය ආයත දොහගරේ අල්ගොමෙන් එවා දක්කා ඉමු කසීර් රහිමහුල්ලාහ් ඉදාලා ෆවනි كوريغا آياتك تفسيرك جاهل زمانة واقع داون ينكر الله تعالى من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الله سبحانه وتعالى بجاهل زمان حكم ميستكم عملكم واقع بيان كربا هكما إنكار كربا فيوني هريا هين إيغا هرما أكوس ميستكم دوكلاتي النهي عن كل شر ندي إمها نباكن تك مناكرا شريتكم قيدين بفاواتي وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء أدي الله وشريف فيها إهن رأيتك إهن قدتك من ذاتي والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال أدي ميستكم عملهم وفدا فوا اصطلاحات إجماع ميستكم عملهم وفدا فريتين أنت حكم كرم هذا نظام تقريتين أنت إيه درهم ميستكم ذات وضعها الرجال بنا مستند من شريعة الله الله كشريعتك إبس أمرك عنولا عمله هم فينا قط ميهون نعى ريتكم فينا قط يا رجالو دينو قتي منه شريعته قتي منه هم فيرون قط كما كان أهل الجاهلية يحكمون به أي جاهل زمان من حكم كرفدين من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسة التتار حكم كرفدين نيوارم مهم نقطة عباسي دولة هو تتار ناس عباسي دولة إكو أمريكا ما أشتغل إكو فساد كيف يكون فساد عباسي دولة تو فساد है वाह के कि मैं अब्बासी दौलत निमेगन देखो तो वाह के गाँव में किया जेवा यहाँ बावर दोस्तों को दौलत तो हुकुम को की वेगन तो निमेगन दिए
අබ්බාසි දවලත් ගෙම්මෙ ෆහුග එම්මෙ බොඩ දිමාග මස්සලේ කි බේරු මිස්මිහු algon menge islam mujtama beerette tafadu fasad kura mismihen qawmuge is maqam tak iskuro bodde masuliyat dingiruga abbasi khilafatu kurige khalifai harun rashid men kala bebe fulun e zamanuga mi hadarat bina kurma kurwa fur masakketega islami qawmata islami dawle fulako mi dawlatuga baradara qawmata genes adul insaf qaim kumata kurwa fur masakketta fahudi menaga nege abon emi wonne fenuni baghdad tantan dilla alafu magutaka acche reaching hada etebbar khidmattaka mi zaman mer huja khidmattaka er hori baghdad tanta ero europe ko ba europe me kanu andiri nidaf ehen tibba zuwan me fene gawma taragge gofof den zuwanun nenge hen zuwanun kulengolo etche hifatta kiha bodo age algon men kaaba fagen diin hoda fo hori tarakki ekme tawsib ek emi wistum nemi kam kam majako e majaluge tere khalifa am bes jehuni khalifa anje khalifa wasune ki kuram kuliwara majala chakarajja deshuma lawakyo mai emi kam ekamuge terege emi wagot hede kuram dani ko e ba me macchen allah subhanahu wa taala fa kurbe tatar hagomen school tos kiwaden tatarunge fasada bodun kuliwara maja bodun aje school tos kiwaden midane mi abbasinge kuliwara fasada bodun ei khilaf wettun sobek efo gas emi ge mach hukum kora Changis Khan tatarang bodme مثال ابن كثير رحمه الله مثال والضلال كما يحكم بالتتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان أيه شريعة هذا فرات أين حكم الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة نظام مهداه مدكين عبارة كتاب أحكام قد اكتسبها من شرائع شتى من اليهودية بين شيء يهودية يهودين تريور بين حكم تكاي والنصرانية نصارى غير بين حكم تكاي والإسلامية إسلام تين بين حكم تكاي هوريها شيء ميكسكو كين هذا في النظام نيجي متش حكم كره وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه أنا بعشق كين فين قدر هذا في الحكم فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب أم بما أين كده فسكولميون كين تباميون الله كفوتا نبي أصلا سنة تقول ماتش حكم كرم وإسكان ده تشكم وعيد جنكيز خان شريعة هنا هذي فوي فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله إكان يقول كفي ميايا إكي كافرك ما نكى إسلام دين خلاف النظامك دينك ما يقول تكلم أبوه النظامك حكم كرم نمّا في كم قارم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله هنا قرام كر واجب وانه حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله الله إلى ورسوله حكم أمور أسمى الدان فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير مادو مسألة بس كودا مسألة بور مسألة كيدا مسألة قاس الله كشريف فيها وهنجة حكم كرم ودينوا كتير مكودش algon men koda kogen ulle sede wara adakam nonna adakam kine towani hukuma kagen jibril rifan wada enkanta adakam ka wane to hengudu umatin jibril rifan hukuma kagen waramuna adakam aharmen gawm emme izzetri miha city die phone bonan mihiri raisul jumhuriya raskifanu ge waram mati befulake me khabari faanga se waram muhim muhime niwarukama ever befulako phone bani kam muhim muhimata dawlatuge isfarate me kamuga city faag annani algon menne kam muhim muhimata hangudu matin jibril rifan hukum hippaga wada gannawani kan ege zaatuga bardam bodui mata nabiya sallallahu alaihi wasallam jamal mati innawa fa jamal ekalefan tahammul nukuregen faaba wada ganna wahi bawa labba gadik jamal ekalefan nuhi vette wahi banna parabiya ekalefan jamal ogatiram faaba wada bimmach jamalaka tahammul nukure ekalefan nufulle wahi bawa na fatta imam malik ariyo me kastanani timanna war koda aadaga suwala kollana genne vidalo ekalefan kofa iskure vidalo qur'an ga maga danga apani inna sanulqi alayka qawlan thaqila timang ilahu burdan guri baste kade fana bawala hoji em shariyat ga nunnana aadaga luyeches ekale chinede shariyat komme kama kiswaram boy mechin allah subhanahu wa taala wahi ga zariya ango afri kommechis em bima algon men wanje ni tauhid wa halworen kam ga wajjiyam allah go fota nabiyya sallallahu alaihi wasallam hukum fula tababaika irad kura adita dohorega mi fotu mi babu den bakiri babam furiyam quran فاهتك سورة مهم في دعوة تكبوري هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.